Diwrnod 4. Ynys Môn 1. Taith Diwrnod 4. Day 4 Navigation. Heddiw dach chi'n mynd i Ynys Môn, dyn Lligwy, Moelfre a safle Penmon. Heddiw byddwch chi'n ymweld ag Ynys Môn am y cyntaf o 2 ddiwrnod ar yr ynys. Yn ystod diwrnod 4, byddwch yn ymweld â dyn Lligwy, capel Lligwy a siambr gladdu Lligwy. Byddwch hefyd yn treulio amser ym Moelfre ac yn ymweld â gorsaf o bad achub cyn gorffen y diwrnod yn ardal Penmon, yn ymweld â cholomendy Penmon, priordy Penmon a ffynon San Seiriol. Today you will be visiting the Isle of Anglesey for the first of 2 days on the island. During day 4 you will visit Dyn Lligwy, Capel Lligwy and the Lligwy burial chamber. You will also spend time in Moelfre and visit the lifeboat station before finishing the day in the Penmon area, visiting Penmon Dovecote, Penmon Priory and St Seiriol's Well. Dyn Lligwy, 72 8 Gellir dod o hyd i safleoedd Dyn Lligwy 3/4 milltir i'r gogledd o Lanallgo, oddi ar yr A5-25. Wrth y gylchfan ger Capel Paradwys, cymerwch yr ail drwad gan gymryd ffordd fach neu drac gan ddilyn yr arwydd heneb hynafol. The Dyn Lligwy sites can be found 3/4 of a mile north of Llanallgo, off the A5025. At the roundabout by Paradwys Chapel, take the second exit, taking a small road or track, following the ancient monument sign. Grŵp cytiau Dyn Lligwy, Capel Lligwy a siambr gladdu Lligwy. I gael mynediad i'r 3 safle, mae angen i chi barcio yn y gylfan hon 3/4 milltir i fyny'r ffordd trac sengl a cherdded trwy'r caeau i ddod o hyd i'r gwahanol safleoedd. Mae panel gwybodaeth yn y gylfan. Mae'r safle hwn yn arbennig oherwydd nifer y gwahanol gyfnodau mewn hanes sy'n cael eu cynrychioli. To access the 3 sites, you need to park in this lay-by 3/4 of a mile up the single-track road and walk through the fields to find the different sites. There is an information panel in the lay-by. This site is special because of the number of different periods in history that are represented. Capel Lligwy. Mae Capel Lligwy trwy'r cae ar y dde o'r gylfan. Mae tasg i'w chwblhau yma. Lligwy Chapel is through the field on the right from the lay-by. There is a task to complete here. Cerddwch i safle grŵp cytiau Dyn Lligwy. Ewch trwy'r cae gan gadw'r wal ar eich chwith tuag at grŵp cytiau Dyn Lligwy. Head through the field keeping the wall on your left
towards the Dyn Llicwy group hut. Ewch I fyny'r grisiau. Ewch trwy'r giat ac I fyny tuag at y safle. Go through the gate and up towards the site. Cerddwch I mewn I safle grŵp cytiau Dyn Llicwy. Pan dych chi'n cyrraedd Dyn Llicwy, darllenwch y paneli dehongli yn y safle a chwblhewch y dasg. Pan fyddwch wedi gorffen, dychwelwch ar hyd y llwybr yn ôl i'ch car. When you arrive at Dyn Llicwy, read the interpretation panels at the site and complete the task. When you have finished, return along the path back to your car. Ewch at siambr gladdu Llicwy. Pan dach chi'n cyrraedd yn ôl wrth y ffordd, trowch i'r dde a cherddwch I lawr y ffordd i'r gamfa sy'n arwain at y siambr gladdu. When you get back to the road, turn right and walk down the road to the stile which leads to the burial chamber. Siambr gladdu Llicwy. Mae siambr gladdu Llicwy ychydig trwy'r giat ar y chwith. Llicwy burial chamber is just through the gate on the left. Gyrwch I foelfre. Cerddwch yn ôl i'ch car, gyrru yn ôl tuag at y gylchfan a chymryd y troad gyntaf tuag at foelfre. Walk back to your car, drive back towards the roundabout and take the first exit towards Moelfre. Pentref Moelfre. Trowch i'r chwith wrth I chi agosau at y pentref a chwith eto I mewn i'r maes parcio am ddim lle mae toiledau. Turn left as you approach the village and left again into the free car park where there are toilets. Amser cinio. Mae Moelfre yn le da I gael cinio. Mae yna ychydig o leoedd I brynu bwyd. Mae'r llwybr hwn yn arwain I lawr at lan y môr. Moelfre is a good place to have lunch. There are a few places to buy food. This path leads down to the seafront. Cerddwch I safle y bad achub. Dilynwch y llwybr a cherdded tuag at ganolfan ymwelwyr yr RNLI a gorsaf y bad achub. Follow the path and walk towards the RNLI Visitor Centre and the lifeboat station. Hanes y bad achub. Cymerwch amser I ymweld â gorsaf y bad achub ar ganolfan ymwelwyr. Take time to visit both the lifeboat station and the visitor centre.
Gwrandewch ar stori o'r Mabinogi. Mae yna nifer o seddi lle gallwch chi eistedd ac edrych i lawr ar fordir Gogledd Cymru a dros nifer o safleoedd cestyll. There are a number of seats where you can sit and look down the North Wales coast and a number of castle sites. Gyrwch i Benmon, ul 5 8 r. Ewch yn ôl i'ch car ac yna gyrru i'r de i lawr yr A525. Head back to your car and then drive south down the A5025. Moelfre, Taith, Diwrnod. Pan gyrhaeddwch bentref Taith, trowch i'r chwith i'r B5119 a dilynwch yr arwyddion i Diwrnod. When you arrive in the village of Taith, turn left onto the B5109 and follow the signs to Diwrnod. Diwrnod. Pan gyrhaeddwch ganol y dref, trowch i'r chwith. Gyrwch heibio'r castell y byddwch chi'n ymweld ag ef ar ddiwrnod 8 ac allan o'r dref tuag at ardal Penmon. When you arrive in the town centre, turn left. Drive past the castle, which you will visit on day 8, and out of the town towards the Penmon area. Penmon, ul 5 8 r. Trowch i'r dde wrth y gyffordd hon a dilynwch y ffordd gan ddilyn yr arwyddion i Benmon. Turn right at this junction and follow the road, following the signs to Penmon. Priordy Penmon. Parciwch yn y maes parcio bach ychydig heibio Priordy Penmon. Mae'r 3 safle yn agos iawn at ei gilydd. Park in the small car park just past Penmon Priory. All 3 sites are very close to each other. Golomenti Penmon. Mae'r golomenti dros y ffordd o'r Priordy. Mae tasg i'w chwblhau yma. The dovecote is over the road from the Priory. There is a task to complete here. Ffynon Sant Seiriol. Cerddwch i lawr y llwybr troed i'r ffynon. Mae tasg i'w chwblhau yma. Walk down the footpath to the well. There is a task to complete here. Penmon ac Ynys Seiriol. Ac yn olaf, gan eich bod mor agos, mae'n werth gyrru i bwynt Penmon i weld y goleudy ac Ynys Seiriol. Mae yna gaffi a allai fod ar agor. And finally, as you are so close,
It is worth driving to Penmon Point to see the lighthouse and Puffin Island. There is a cafe which might be open. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ewch yn ôl tuag at Fiwmares ac yna adref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith. Head back towards Biwmaris and then home. After your day, there is a more open activity for you to do. This activity asks you to use what you have learnt during the day, and you can ask your class tutor to check your work.